Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde uciphize i-notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho eyodwa ke i-video esi-uploadayo kuyona ke le channel. Kwezemidlalo osukwini lanamhlanje ke kuletheleke laphana ke ngempela ke ama-transfer rumors ngempela ke angase ke enzeke kuyona ke i-DStv Premiership. Yebafethu ke kunodaba ke oselithela vela ngempela ke kusa nje osukwini ke lo namhlanje ke ilink ngempela ke xoxa ngalo ke lolu daba ngizoyiposta ke laphana kuyona ke i-description. Ungangena laphana kwi-description uklikhe ilink then bese uyayifundela ke lona ke lolu daba. Udaba oluvelayo kuthiwa ke laphana kunozinti laphana kwe-Kaizer Chiefs laphana ku-Itumeleng khune kuthiwa ngempela ke laphana kuse-reject ke laphana ke i-contract entsha. Kuthiwa ke laphana ke iqembu le-Kaizer Chiefs belifisa ke laphana kumgixabeza nge-contract ka-1 year, kodwa ke laphana kuthiwa Itumeleng khune kuthiwa ke laphana ke ngempela ke useyideclineile yona ke leya contract. Kuthiwa ke laphana ke ngokusho kwakhe ukuthi ke usencamela khona ukuthi ngempela abeke wona ke amakhokho akhe laphana ke ethala. Kolunye uhlangothi ke futhi kunombono engeke ngawubona komunye ke wabalandeli okanye ke nje ngithi nje omunye ke ngempela wabantu ke abavama uku-interpreta ngalo ibhola. Uthena ke laphana u-Itumeleng khune ubone ngathi ke laphana ke engase ke ejoyine ke laphana ke iqembu le-Orlando Pirates. Esingazi ke noma ke mhlampe into ke ezokwenzeka ngempela yini, kodwa ngokusho ke wakhe ke lo muntu uthena ke laphana ke ubone ubudlelwane ke obuhle laphana ku Itumeleng khune, kanjalo ke laphana ke no coach we-Orlando Pirates laphana ke Reveiro laphana ke during laphana ke igame between ke laphana ke Stellenbosch FC kanjalo ke laphana ne-Culling Black Label All Stars. Ubone ubudlelwane bubuhle kakhulu laphana ke kuyena ke laphana ukhune kanjalo ke no Reveiro ngempela ke okwenze ke acabanga ukuthi ke mhlambe kukhona ngenzeka laphana ke ajoyine ke zona ke laphana ke ezimnyama kuyona ke ngempela ke le current window yama-transfers. Asazi ke noma azogcina kwenzeka lileni lokho, kodwa ke bekumbono nje omunye ngempela ke wabalandeli ke balo ke iqembu layo ke i-Kaizer Chiefs. Like ivideo ke bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe ngizolonga u-update nje ukuthi ngabe kwenzakalani kuyona ke i-DStv Premiership mayelana nawo ke ama-transfers. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambela nisale kahle.